Čuo sam da ti tata terorist. Nije. A zašto? Zato jer si ispala prava bomba. Požar! A ko je ugasio svjetlo? Koji mrak? Ne vidim prst pred okom. Pa naravno da ne vidiš kad nemaš prste. I genije. Šta ćemo sada? Ajmo se razdvojiti i pokušati naći nešto korisno, da se spasimo odavdje. Hej, jesi tu? Ne vidim te. Tu sam. Vidi me. Gle koliko super stvari sam našla. Vidi, vidi. Ti stvarno imaš kosicu u glavi. Gle, našla sam laptop. Idem pišat, aj molim te ne diraj ga. Kad se vratim, poslat ćemo SOS mail. Ma neće primijetiti ako ode malo nešto proguglati. Šta ima novo kod Reja? What's happening for him? You know, when you're out camping like this guy, it's a good time, right? That is until a reindeer comes along and steals your wife. And hide your kids. Ubit će me. Koji ti ti si stvarno glupa, ti si takva glupača da ja ne znam zašto sam u želucu zaglavio sa tobom. Što? Exit. 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 Niko nas neće naći, umrit ćemo. Nema vjetra, morat ćemo puhat u jedro. Puši! Puši! Pušim, pušim. Ko su ovi mali zeleni? A ne, Što je? alergičan sam na kokos.